नमस्कार, पोया प्राइम खबरो। बिहारात बीजेपीक जबरदस्त धपको। लालू नितीशाच्या महागठबंधनाक 243 पैकी 178 सीटां। मोदी अमित शाह पयलेच फावट बॅकफुटार। महागठबंधनाच्या जैताचे वारे गोंयांतूय। ग्रँड अपोजिशन अलायन्साची विजयान दवरली संकल्पना। काँग्रेसीचो मात 40 मतदारसंघाचेर भर। एक्स्ट्रा टायमात गोल मारून एफसी पुणेन एफसी गोवा आड मॅच केली बादाबाद। एफसी पुणे सिटीच्या एड्रियन मुटून मारलो निर्णायक गोल। दादरे आणि बिफाचो वाद करपी धर्मधुरीणांक 70च्या मुस्लिम तरणाट्यान दिला वेगळेच उदाहरण। मुस्लिम म्हणल्यार फक्त बीफ सप्लायर आणि कसाई न्ही, खासा रिपोर्ट। आणि बिस्मार्काच्या कुडीचेर दुसरो पोस्टमार्टम। फुडली दिका थारावंक सामाजीक वावुरप्यांची सोमारा सांतिस्तेव बसका। दुसऱ्या पोस्टमार्टमाचो रिपोर्ट उसरा मेरेन मेळूंक ना। प्रधानमंत्री मोदीन प्रचार करून पसून बिहारात बीजेपी आणि एनडीएची हार झाली। लालू प्रसाद यादवाची राष्ट्रीय जनता दल, नितीश कुमाराची जनता दल युनायटेड आणि काँग्रेसीन मिळून केल्ल्या महागठबंधनाक ऐतिहासिक जैत मेळ्ळे। महागठबंधनाक बिहारात 243 सीटांपैकी 152 जाल्यार बीजेपी आणि तांच्या वांगड्यान मिळून कशी बशी 60 सीटां मेळ्ळी। अजाप म्हणल्यार नितीशाच्या पक्षापरस लालू प्रसादाच्या पार्टीक चड जाग्यांचेर जैत मेळ्ळे। काँग्रेसीन 24 सीटार जैत मेळयले। जो एरोगेंस नरेंद्र मोदी जी में घुस गई है, मैं चाहता हूं कि वो इस एरोगेंस को थोड़ा हटाएं, थोड़ा कम करें। जन आंदोलन हम खड़ा करेंगे। जो हमने कमिट किया है, या नीतीश कुमार जी बखूबी सरकार को चलाएंगे और हम नया डायरेक्शन दिया देश को और पूरे देश में हम दौरा करेंगे। हम हिली रहेंगे और हम नरेंद्र मोदी फासिस्ट कमनल सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। लोगों के मन की भावना थी और बिहार पर जो निगाह टिकी हुई थी, तो बिहार अपनी इस भूमिका को भी समझता और हम लोग महागठबंधन के लोग जितनी एकजुटता चुनाव में थी उतनी ही एकजुटता और उससे भी ज्यादा एकजुटता के साथ आगे अपना काम करेंगे, ताकि लोगों का हौसला और बुलंद हो। और आज सब लोगों ने बधाई दी है, प्रधानमंत्री जी ने भी दी है और हम लोग यही चाहेंगे कि चुनाव के दौरान चाहे जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन अब जनता का मैंडेट आ गया, महागठबंधन की सरकार बनेगी तो केंद्र का सहयोग मिलना चाहिए और हम लोग देश की प्रगति के लिए एक जिसको सकारात्मक रवैया अपनाकर चलेंगे और उम्मीद करेंगे कि उधर से भी हो। बिहारात मोदीची हवा गायब झाली। ह्या निकालांचो सरळ प्रभाव गोयच्या राजकारणाचेर पडला। महागठबंधनाच्या पद्धतीन ग्रँड असोसिएशन अलायन्स करपाचो आमदार विजय सरदेसायान उलो मारला। मात काँग्रेस तयार दिसना। काँग्रेस अजूनय 40 सीटांचेर लढपाची भाषा उलयता, जाल्यार मगो म्हणटा हो निकाल म्हत्वाचो। युती वांगड्यांक कसली वागणूक दिवप ते बीजेपीन शिकचें। गोंया खातीर न्ही, सगळ्यांकूच शिकपाक। कारण एक फावट जशी मतदानाची टक्केवारी 35% वयर गेली, 35, 36, 37, 38, की मागीर 1% सुद्धा एडिशनल हेचो मोठो फरक जाता। मोठ्या सिटांनी कन्स्ट्रक्शन जाता आणि त्याचो फायदो मोठ्या प्रमाणात महायुतीक जाला। ताच्या बरोबर आमच्याय पक्षाक आमकां सगळ्यांकच तशी इंट्रोस्पेक्शन करपाक लोकशाहीत आवश्यक असता। आपली व्यूहरचना योजना ह्यो आंखपाक अशो घटना उपयुक्त ठरतात। These alliances, Mahagathbandhans, will be replicated, continuously replicated till 2019. That wherever the Congress is strong, the Congress will have a stronger presence.
wherever it is relatively weak, it will have to be a junior partner to protect the larger idea of India. What in Goa? So in Goa, they will have to first assess their strength. As far as Bihar elections are concerned, that concept cannot be cut, copied and pasted here. What I am saying therefore is that Congress party has already begun the exercise of building up in the state. There is no question of any alliance when the party has started building up on its own. आणि मोदी ज्या प्रकारची आश्वासना देशात दिली, फक्त संबंध देशभरात बंडला मारले, लोकांनी भाजप खंय असा, बंडला मारता त्यांची जागा खंय असा हे दाखवून दिली असा. But people realize today, giving a chance to BJP, it was a big mistake. Our difficulties we understood and we have to settle among us, Goans, and not Amit Shah and Sonia Gandhi. Therefore, it is high time Goans should unite it with the regional party. But there are some elements in the Bharatiya Janata Party, senior ministers, some MLAs, they are making remarks which are uncalled for. This is also one of the reasons why we have lost. We need to introspect seriously, and Narendra Ji Modi has to also put his foot down, give them a warning, and if need be, he has to relieve them from the party. The negative campaigns and arrogancy all over where BJP governments are in place, I think people have started showing them the dose. दूसरे message गेली की Bihar is for Biharis and not Baharis. So म्हाका दिसता हीच message गोंयकार फुडें व्हरतले. By December I expect a regional outfit to come through. आणि overall political scenario जो आता change जाल्लो आसा with this type of Mahagathbandhan, it might be a continued trend in most of the states. गोंया काय ना, एलायन्स ज्याच्याकडे करता त्यांच्याकडे विश्वासान काम करपाक जाय. फक्त निवडणुकी पुरते तांकां वापरूं जायना आनी खंयच्याय डिसिशनात त्यांचोय बी सहभाग घेवपाक जाय. ह्या एलायन्स शिकूंक जाय, कारण फक्त इलेक्शना पुरते घेवन लोकां फुडें वचून मागीर एलायन्सा पयस करप हे युतीक आनी एलायन्साक बाधक ठरता. सो हे सगळे गोष्टी प्रामाणीकपणान जावपाक जाय कार्यकर्ते ते लिडर पर्यंत. FC पुणे सिटी आड FC गोवा मॅच 2-8-2 गोलांनी ड्रॉ जाली. FC पुणे सिटीच्या लिंगडो FC गोवाचेर पयलो गोल मारलो. उपरांत FC गोवाच्या राफायलान गोल मारून मॅच बादाबाद केली. FC गोवाच्या जॉनाथन लुकान FC पुणे सिटीचेर दुसरो गोल मारून आघाडी घेतली. मात एक्स्ट्रा टायमात FC पुणे सिटीच्या एड्रियन मुटून गोल मारून मॅच ड्रॉ केली. FC पुणे सिटीच्या एड्रियन मुटूचो गोल निर्णायक थारलो.